Za 24 časa u Bosni i Hercegovini nije bilo preminulih usled zaraze virusom korona. Otkriveno je 56 novozaraženih, od tog broja 10 u Republici Srpskoj, 46 u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Brčkom distriktu nije bilo novih slučajeva infekcije. U Republici Srpskoj je u poslednja 24 časa virus korona potvrđen kod 10 lica od 231 testiranog, a nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva. Prema mjestu prebivališta 5 lica je iz Banja Luke, 2 osobe su iz Prnjavora i po jedna iz Bijeljine, Laktaša i Mrkonjić grada. Poslednja 2 dana primjećen je trend rasta broja zaraženih u Srpskoj, kaže direktor UKC-a Banja Luka, ali u ovom trenutku je situacija pod kontrolom, dodaje i upozorava. Nekad za 2 dana se 5 puta poveća broj oboljelih, tako da je sa virusom korona nema šale, to je opasan virus, od njoj mnoge živote, mnoge unesrećio, mnogi se još nisu oporavili, ti pacijenti su još uvijek bezvoljni, nemaju snage, nemaju energije, nisu vratili ono početno stanje, da tako kažem, koje su imali prije COVID-a. Ostaju brojne posljedice, znači nije to samo broj umrlih, već i brojne posljedice koje ostaju od COVID-a. U Srbiji je registrovano 4 preminulih i 457 novozaraženih, 12 pacijenata je na respiratorima. Virusolog i članica kriznog štaba Tanja Jovanović izjavila je da je važno da se nastava vrati u realne okvire, zbog čega je prema njenim riječima važna vakcinacija đaka od 12 godina pa naviše. Bila bi velika šteta da i ove godine nastava počne na online platformi. Ukoliko se ne vakcinišu, đaci stariji od 12 godina morat će da bar jednom nedeljno rade testiranje na COVID-19, rekla je Jovanovićeva.